دیسان باش تماشاوانو بینرین هجا ام وکی هرتمی به نودارکی کرد به وبینرین هجا رنا به جاره جی امی لدر حق نوداری کرد حاجی توفیق بگ ناسکری به پیرامرد به وبینرین هجا را بکن حاجی توفیق بگ آنکو پیرامرد کسک بیا کو گلک نصیحت جبون نفشا لپی خواه به جی هیلانه هر وسا او نوداری کرد کسک روزنامه وان و کسک هلبسوان جی بویا حاجی توفیق بگ آن جی پیرامرد جبو هشیاری جوادگه خواه جبو هشیاری نتوا خواه جبو چاند ویژه کلتور و جبو گلک تشتیدنی جبو نتوا خواه خبات گریه دوی برنامه نودارین کرده امی لدر حق نوداری کرد پیرامرد لدو بشان ده به وبینرین هجا ربن ده بشا یکان ده امی باسا جیانا وی نوداری کرد بکن حتی که ده چه سر دلووانی آخواه آنکو چاوشیایه کدریجیایه و چه گریه ده بشا دویان ده امی بحثا کارم وی روزنامه‌گری هلبسوانی و پندم وی بکن ام بزانن که وی نوداری کرد جبو هشیاری و نتواخه چه گریه هر وسا امی بحثا برهم و کارم وی نوداری کرد ببره بکن تماشاوانو بینرین هجا و نودارین کرد جبو هشیاری و نتوی جبو چاند جبو ویژه جبو کلتور جبو فولکلور و جبو گلک تشتیندنی جبو نتواخه خدمت کرنه ام دکارم بیجن تو جیاناخه بو خدمت کرن به نتواخه را درباس کرنه حوجه ام هر تمی وان نادارین کرد باس بکن جیانا وان برهم وان و هن بینرین هیجاجی از هیویدارم مفاهیجی ورگرن کام لدست بکیده به هر میزه بکن بزانن حاجی توفیق بگ آنکو پیرامرد کی بویه و جیانا وی چوا درباس بیه و چوا بویه کسی که نودار کرم کن ام به هر میزه بکن البسوان کرد یه نودار یه ناسکری به پیرامرد ناوی وی راسن حاجی توفیق بگه کره محمود آخای کره حمزه آخا مصرفه پیرامرد ده سال 1867 ده لباجار سلیمانی لمالبات که خاندان ده جدایک بویه خویندن آخوایا دوار زمان و اولی ده لکون دبستان ولات خواه لسلیمانی و باجار بانه یا سر به روشالات کردستانی ده خویندیه. با آوای کی باش زمان کردی، ترکی و فارسی و عربی هین بویه. ده سال 1895 ده ویل دائیره یا رگزنامه یا باجار سلیمانی ده دکن نویسر. پشتر ده سال 1886 لدادگه ها شارباجیر ده دبه سرنویسر. پیرامرد ده سال 1895 ده دبه آلیکار گشتی دوزه لکربلایه. پشتی وی کارمندی ده سال 1898 ده به شیخ سعید حافظ را ده چه ترکیه و لورجی ده چنه حاجه. سال 1899 ده ترکی ده دکن به اندام انجمن و بلند و ناسناو بگجی لی دکن. ده همان دمه ده جی یاسای دخوینه و دیپلومای خواجی وردگره. ده سردم دستور یاسای عثمانیان آسال 1908 ده جیر راد گهینن کو دیل انجمن و بلند نهیلن. پشتره دست به کار پارێزەری و ڕۆژنامەگەری دکه و بەشداری
کومله نتویین کرد اینکو لپایتخت عثمانیان آوا بوین دبه. هر دوان دمانده به هر سی زمان کوز دزانه حلبستان دنویسه. پیرامرد ده سال 1909 ده قای مقام جولمیرگی. پشتره ده سال 1918 ده که متصرف آماسیایی. پیرامرد پشتی شهر جهانی یکمین ده سال 1923 آنده پشتی که حکومت آنکاراییت دامزراندن و دگره سلیمانیه. لورجی ده که بن صحا بزاوانه توی یا که شیخ محمود حافظ ریبریاوی دکر. ده کانونا یکم آسال 1926 آنده سرپرشتی روزنامه یا جیان آکو شارداری سلیمانی درخست گر. پشتیوی به چند سال اکشونده ده سال 1932 آنده بویش سرنویسر همان روزنامه گلک جاران روزنامه آوی هاتیه داخستن لی هرتم و شام بردوام کریه او مایه. پیرامرد هلبسوان ای نودار ای کرد روزانه حزیران 1905 دم جمیر 4 پشتی نیورو به صدمان نخوشی و شکری ده تمن 83 سالی ده چو سر دلووانیا خودی رازی ده باجار سلیمانی ده به آخا پیروز کردستانی دیس پارتن. هرچه که مد بحشا بوریده بحثا جیانا وی ناداری کرد گر اما دوی بحشی دجی بحثا کاریوی روزنامه گری بکن و بزانن چند روزنامه و کوار وشاندنه و بزانن که چند برهم جبو نفشا لپیخوا بجه هلایه. هر واسا اما بحثا بگشتی برهم ویش بکن بزانن چند برهم هبونه. اما دیسانی بحثا کارینوی یه هلبسوانی بکن و بزانن وی ناداری کرد چند حزج کاری هلبسوانی دکر و چند هلبس لپیخوا بو نفشا آنها بجه هلانه. کرم کن ام بهاره میزه بکن. دما کو انگلیزان کردستان داگیر کر و دمه دست دانی سرچاپخانه ین سلیمانی و خبات چاپمنی گلکیم دهاتنه بری و برن. لچاپخانه ین دنجی هنک خبات وشان او چاپه یم بسینور دهاتنه کرن. خبات هری گرینگ آوه چاپخانه جی کوواراجیان بو. پیرامرد سال 1934 انده چاپخانه یکی ده باجار سلیمانی ده کری دگره و کووارا جیان کو وکی بردوامی جیانه و بو چاپ دکه. ده کووار ده نویسین درباره ویژه، زمان، ماف و جهان پولیتیک آکرده دهاتنه وشاندن. پیرامرد کو به ناسنامه یا خیا روزنامه گری هلبسوان تیناسین بر هماوی یا هری گرینگ جی ده به کووارا جیانه او کوار ده دیروکا چاپمنی کرده جی خودی جی هکی گرینگه. پیرامرد جه چاپه بگره حتی بلاف کرنه جه کاغذه بگره حتی پره به کووارا جیانی را خرج دکر و زحمت بیره دکشاند. تاوی همو زخت و زورداریان پیرامرد حتی سال 1937 او خبات خواه دوماندیه. ده سال 1937 ده جی چاپخانه جه دست وی هاته درخستن. پیرامرد به تواوی 553 هجمار کووارا جیانی چاپ کرن. او هجمار جه همو وشانین کو بریا وی هاتنه چاپ کرن زیده تره. با آوایی که پریودیک و به استقرار وشانا خواهد دوماند. درخستنا کووارا جیانی پیرامرد سال 1937 ده وی جاری چاپخانه یک ستاند و دست به چاپ کرنا کووارا جینکو و که بردوامی کووارا جیانی تیزانین کرد. هر دو کووار جی خودی همان ناوروکینه. ده نوبر سال 1937 و 1944 ده هر سال لحری کم 39 هجمار دهاتن چاپ کرن. پیرامرد ده سال 1905 ده چو سر دلووانی خواه و کووارا جینجی ده دیروکا چاپمنی کرده جهکی گرین کرد. تاوی همو زحمتیان جی حتی دست پیکا سال 1906 1161 هجمار هاتن چاپ کرن. او هجماره که او قاصده بو که جروجنامه کردی یا یکم حتی دست پیکا سال 1990 هم لباکور هم جی لروج آوا
هم لروش حالات و باشور جی ته کووار و روزنامه کردی نگهیشت بون سرکوتنه کی وها. وصیت داوی چاپخانه کی آوا بکن. تی گوتن کو دما پیرامرد بریا کو بچه سر درووانی آخوا لپی خواه وصیت یک هشت بو. تی گوتن کو وصیت داوی آوا بو کو چاپمانی یک بی آوا کرن. او یک جی نشان داده کو پیرامرد چه قاس گیرینکی دادا و شانگریا کردی. پیرامرد کو دبن شرط و مرجن دجوار ده خباتین چاپمانی مشاند دگر ناسنامه روزنامه‌گری ده همان دمه ده پشگیری یکی مازن دا پرورده زمان هلبست و ویژه یا کردی یا مدرن. بر همین پیرامرد خودی گلک پندین پیشینان بو و پندین خواه ده ناف هلبستین خواه ده هونان دیه هجمارا پندین وی 4800 گلک چیروک جی نویسینه ین وکی مموزین، 12 سوارین مریوان، محمود آخای شیوکل، گشتی هنرمندک لجیهان دا و کمانچه جنی. پشتی مرنا پیرامرد همو بر همین وی دبن ناو بر همین پیرامرد دیم برهاو کرن و ده سال 1951 کنده لعراقی دیم چاپ کرن. پیرامرد گلک شیرت جی نویسینه و او شیرت این وی وکی بر هم تین حساباندن. لدوی سیاست خود مخربند ڕێوی قەواڵەی پێبوو پێستیان کەند تخون بە پیاوی سەرچەوت مەکەوە بەدەست قەرز بدە و بە پێ دوویکەوە دوو گوێ و زبانێ دراوە بە تۆ دوو ببیسە و یەکێ بڵێ لەسەر خۆ دوژمنی ناوخۆت ڕەت دەردەکێشێ دەرپوازی لە خۆی نەبێ ناقڵیشێ لە هەموو هەورێ باران نابارێ ڕاست کەوتە زارێ ڕاست کەوتە شارێ ئەو کانیەی ئاوی لێدەخۆیتەوە بەردی تێ مەخە تینووە بیتەوە بە سوێندی درۆ خۆت مەخەرە داو تاریکە شەوە گەڵاڵی لەناو ئەوەی ئەیەوێ سەری نەیەشێ ئەوەی ئەیەوێ سەری نەیەشێ بەقەی بەڕێی خۆی پێڕادەکێشێ گەورە کە یەک بن میلەت سەردەخەن دەڵێن دووڕێوی شێرێ کەوڵەکەن ئیشت بەدەست بێ هیوات لێ دەکەن ئیشت بەدەست بێ هیوات لێ دەکەن دار کە بەری گرت پەلی پیا ئەدەن دار کە بەری گرت پەلی پیا ئەدەن پیرامرد پر حەز جە هەلبەسوانی کریە و پێکا گوتنان ئەو هەردە زاروتییدا بە هەلبەس گوتنان را مەژوور بووە. پیرامرد خواستی ئەوا کو دناو هەندێری ویدەیە ئەشکرا بکە ئەو بە ئاوای رومانتیکی بەسەر هەلبەستین خوادا زار بووە. وی لە دەرهەق مرۆڤ و ئاخ جانی نەتەوەیی و شۆرشوانی هەلبەست نووسینە. هەلبەستین وی بە چەند شێوەیەن وەکی کلاسیکی و رومانتیکی و ڕەئالیزمی پێک هاتنە. هاتن شەهیدەکان بەجلی سووری خوێنەوە هاتن شەهیدەکان بەجلی سووری خوێنەوە دایکی وەتەن دە هەڵسە سڵاویان بسێنەوە شێخ قادرە لە پێشەوە سەرقافڵەی ئەوان چەند جوانە خوێن و ڕیشی سپی پیر و نەوجەوان سەیری ئەمانەکە کە هەموو کوردی سەفشکەن سەیری ئەمانەکە کە هەموو کوردی سەفشکەن ڕحیان فیدا ئەکرد و ئەیان وت بژی وەتەن قوربانی تۆن بەڕیزە کە تۆ غەم لەبەر نەبی بۆ ئێمە مردنە ئەگەر ئازادە سەر نەبی مەگری و مەناڵە با بە خەفەت دڵشکست نەبن
مەگری و مەناڵە با بە خەفەت دڵشکست نەبن نەختێ لە لاج ئەمێننەوە و بۆ بەهەشتەچن تخوا لە باتی ئێمە بە چاوێکی ڕوونەوە فەرموو کە خوا ئەزانێ لە بیرمان نەچوونەوە ئاخۆ لە فرسەتێکی ترە بەختیارە بین ئاخۆ لە فرسەتێکی ترە بەختیارە بین ئێمەش وەکو ئەوان لە دڵی میللەتا بژین من وام ئەوێ کە حەشر ئەکرم خوێن بە بەرگەوە بەو ئەشقی میلیە و بەکزەی سۆزی جەرگەوە ئەو ئاگرە لە دڵمەوە بەربێتەوە کفنەکەم ئەو ئاگرە لە دڵمەوە بەربێتەوە کفنەکەم تا دوژمنم نەکا بزوو خاڵ شەرتە پەفنەکەم پیرەمێرد gelek xizmet bi çand û folklora Kurdî jî kiriye. Vî dixwast ew cilê pêşketî û şaristaniyetî bike ber welatê xwe yê paramayî de û lewma jî vî gelek caran nivîsiye neteve heta ku xwendewar nebe nikare pêngavan berbipêş ve biavêje û bi bê xwendewarî hemû tiştek bêmifa he. Pîremêrd gelek caran xerkhan didan ku keçên xwe bişînîne dibistanan û di hember vê handanê û hewlê de gelek caran rastî gef û rexnan dihat. Lê her dest ji vê handanê ber nedida û baştir û xaştir bû keçan û dibistanên keçan helbest digot. Vî keçên Kurd han didan ku ber bi xwendin û hînbûnê ve herin û li ser vê baweriyê bû ku ciwadgeh nikare tenê bi şiyan û tevanaya mêran pêşketî be. Hekî jin jî digel mêran nebin û digel van ber bi pêşveçûn ve pêngavan neavêjin vê demê rêya gihîştin bi armancan pir zehmet dibe. بلکی ناودار کرد پیرەمێرد چو سەر دلۆڤانیە خwe lê vî navdarê Kurd navê xwe zêrîn di nav rojname di nav kovar di nav dîvan û di nav pertûkên dîrokî de tomar kir û bi cih hêla. Vî navdarê Kurd ji bo heşyariya neteveyî ya ku hewce bû ya ku pêwîst bû kir. Bi vî avayî jî em gihane daviya bernameyê. Heta bernameyeke din hûn bimînin di nav xêr û xweşiyan de.